Oh my, me say ye was second agrada e Ghana. Ye was second agrada e Ghana, but pi any ehun ye. Pi ehun no e. Eye osofu mame Boakye. Oh my, me say osofu mame Boakye. We agrada mu second part 1. Me na make catch osofu mame Boakye. Ah, oh my, ye hunko phobia omu ye demon, you can see. Sa oba we demon. Eye osofu mame Boakye we demon. Sha What me say, sir, mommy way. On so aquatina na sorry. What it na sorry what it because what me the video no about trail. Set here for kaya. Tamo ani kunu yaru ye no. Satamo no ni kunu tunufu say meme no call sika ho. E no call sika no ho. E na eba issue say obo osofi kwa bo asun assemble piso no. Ni kunu efa phone e friend say hwe na wanko sika no biem wadwuma me dem ma onu se ukohwe Sunday school for so enu tie ba asa no osofu ma me no agya asori no asori a ayefo no resolution power new generation ministry no ewo kaso ho no opani Boakye Anthony Kodwo Boakye na asori no ne yire na jai abra wonum se ukuru no tese no situation a wo mu no enye no o stroke empo onye healing wiye no wakote wo sorry na sometimes I wonder say ubenya se bi ejimifo no bi obedi leti o me ena me ka se Ghana on yensu omusum nyame o na momo no omo esum nipa dasani Ghana fo ensum nyame omo esum nipa anka mami we mami we this woman mami didn't attempt but this woman etimi anya dom twen ni kunu dom no de ko akotene de na we enye dimie eno bo hu amanfo di omati woman yebu se anka mami we no enye asori eno ba bia ejuma be na batuma ye ejuma be na batuma ye akronfo nko no was system ni mu we edie na batimi wo we edie na batuma ye etimi da bo edie ena mami obetuma ye obetimi da bo as a church member akronfo nko na mo awiawi aranfo we utimi a obehyew enkom bia untibi da we wie so we no yebo so edie na onim we eseka we munye eseka yetimi egu aso ni nyina o je se nko se no don too much o we so there ena mabia sorry we so say asore egu Ghana no ma doso na so still but ne koso o me ko video no esi a no bi ase It is a wahai, it is a I see that girl, Yami, Yami,